Hano turi kumwe n'umugabo witwa Iradukunda Elisa. Elisa mwiriwe neza? Mwiriwe munyamakuru. Hano turi mu Cyizere TV Rwanda. Yes. Cyizere TV Rwanda ni televiziyo ikora ibishoboka byose kugira ngo yerekane cyangwa se igaragaza uko Abanyarwanda bagomba kubaho mu bumwe no mu bwiyunge, mu kubaho muri demokarasi. Ibintu byose muri televiziyo yacu turabikora. Kano kanya rero twagusuye tugusanga wicaye ahangaha mu Cyizere. Elisa, Karame munyamakuru. tugiye kuganira kuva mu gutangira kwiyamamaza cyangwa se muri campaign za mbere zaranze mu kwiyamamaza k'umukandida wacu watsinze ejo akaba yarahiye kuyobora igihugu. Rero munyamakuru, je ntabwo natangiye icyo gihe nyakubahwa perezida n'amarangamutima nuko mukunda n'icyizere rero mufitiye. Yego. Twatangiriye kuri 2017. 2017 nyakubahwa perezida wa Repubulika hari imihigo yaraduhigiye. Yego. Ari nayo mpamvu nakoze ino kalendari mu rwego rw'abantu twafatanyije dutera inkunga n'Icyizere TV. Perezida nyakubahwa Repubulika yarasezeraniye abaturage yuko 2017 2020 Yego. azageza ku baturage uburezi bw'ibanze kuri bose. Uburezi bw'imyaka 12. Urabona uburezi 2018 Yego. yatanze computer ku bana ba primaire n'abana ba secondaire. Bivuga ngo uburezi kuri bose Kageze. udaheza. 2019 nyakubahwa perezida wa Repubulika yari yarasezeraniye abaturage ko azabagezaho ubuvuzi kuri bose mu gihugu hose. Mu gihugu hose urabona ibi ni ibitaro bya Nyarugenge byubatswe mu rwego rw'igihugu. Ibi ni ibitaro byashira mu karere ka Nyabihu. Yego. Iyi ni mituweli ku baturage kuri bose. Abaturage kuri bose 2019 nta kintu babe kumwishuza yera bibahaye. Yego. 2020 yari yarasezeraniye abaturage ko azabagezaho ibigo byo kwizigamira ari byo sako. Kaza mu ahantu hose mu mirenge bizaba byarahageze. Byabaye 2019 kugeza 2020. Yego muri manda ye. Uhereye muri manda ye guhera 2017. Ruvuga ngo sako yarasohotse 2019. Niho twari tumaze tugeze ibyo byose niho byabaye biragaragara tubibona. Ahangaha sako zimaze kugera ku baturage kuri bose, ubukungu kuri bose. Urabona ni ngubu ubukungu kuri bose. Budaheza butifatira ku bandi bantu. Twaragiye abwira abaturage avuga ati zarinda inkingi imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Imbibi z'u Rwanda niho abanyarwanda b'abakobwa bapasinze ari benshi. Na polisi zirapasinga urababona. Nuvuga ngo umutekano kuki kuri bose. Kuri bose. Sawa. Yaragiye agera kuri 2021. 2021 yarasezeraniye abaturage ko azabaho azaba iterambere ry'ubuhinzi, azabagezaho ivomero Nyagatare. Abantu baravomereye ibishanga. Ubuhinzi birayi byareze ku buryo ku kigero gikwiriye. Amata yarabonetse ku kigero gikwiriye. Urabona yarabisezeraniye umuntu ari kiyamamaza avuga ati nimuhumure ntimuzongera gusonza. Ndakeka ko ibi bintu yabigezeho 100%. 100% byagezeho. Nyakubahwa perezida wa Repubulika yari yaremeye gutuza abaturage neza muri 2020 kazatuza abaturage neza. Ahatashwe umudugudu wa Norvege, hatawe umudugudu wo mu Kinigi, hatawe n'imidugudu myinshi zatashwe. Zose nashabasha kuzivuga. Babana kino gishushanyo kiri hano. Aha ni ikibuga cyo mu Bugesera kitari cyuzura neza ariko kigezwa kuri 65% kiri gukorwa. Urabona iki ni ikibuga cy'indege cya Bugesera.
twaragiye 2023 na gatatu yari yaremera abaturage ko azabatwara muri transiporo. Urabizi 2023 muri twagize n'ibyago 2022 na 2020 covid iratera, leta ikuzari zaraje, abaturage yabatwaye mu rugero rukwiriye, bamwe abashiramo na nkunganire, turagenda tukagera Musanze, abandi bakagera za Gisenyi, abandi za Rusizi, abandi za Nyagatare, abandi bakamanuka za Kirehe. Aho umuturage yagiye uko ashaka, ntigeze yinubira serivisi y'iki yo gutwara abantu n'ibintu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero yari yarakomeje hano yarangije kwesa imihigo, ariko turindiye kumutora. Twe tumwiteguye kuko yarageze ku ijana. Nta kindi kintu dukwiriye. Abona hano haje ifoto yiwe yo gutora, hano haza imidugudu, hano haza ari kutwemera ibyo azatugezaho, hano haza ari kubabwira ati ndahari. Iyi foto uri kubona, iyi foto ni ifoto ikomeye. Nawe yarababwiraga ari gufata ingofero akabaga ati ibintu birarangiye, nta kibazo. 2024 akaba twarinjiye 2024. Umunyamakuru rero urakoze. Iyi foto ye rero ureba nta gahebuzo, iyi ni ya foto yiwe. Urabona icayi, urabona imihanda. Uyu muhanda urabona, uyu muhanda ni wari Kicukiro, umwe unyura hejuru no hasi. Njye nawe ugezeho ndanatangara ndumirwa. Aba ni abaturage be barindiye kurahira no kumva ibye azatugezaho muri 2014 bakiyamamaza. Iyi Rwanda yurayizi, iyo Rwanda yasi nayivuga amabara yarayaranga. Murakoze umunyamakuru. Rero muri urwo rugendo, niyo mpamvu navuze ni Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntago azansiga, azaje hose tuzajyana. Kumwamamaza kwanjye twatangiranye mu karere ka Musanze. Karere ka Musanze twarahageze turamamaza. Mu bajeni twari turi kumwe, niho na rya jambo ryavuye ngo tuzabavuniza umuheto. Tuzabavuniza iki? Umuheto. Kubera ko tuzi byatugejejeho. Kubera yaraduhaye, twagomba kumwereka ko tumuri inyuma, tutamutereranye. Twarakomeje mu gitondo karekare cyaho, bucya twakereye mu karere ka Rubavu. Ka Rubavu nahageze 2020. Nicaye ndamwamamaza, numva mu bantu nabonaga, mbona abaturage baje ari benshi, nanjye numva yuko tuzamutora 100%. Ahubwo gara biriya bice 90 na biriya bice babonye, je nibaza ko sinzi iyo byavuye buri nyari 100%. Twarakomeze mu gitondo tuzindukira Ngororero. Ngororero nahageze saa moya zuzuye. Saa manyi hagera, yageze mu masaha 5 ashira nkama nk'iminota 30 nazinga, byose nkibyibuka neza ko ni mu masaha ya saa 5 ashira mu minota 30 n'igice. Hageze naramwamamaje, naho mfite nanuza na tetire mu mutwe no kumbona ngurya ndakwereka ifoto uko nari imeze. Haraza ndamwamamaza, ndavuga nti umukandida wanje byanga byakunda azagira ate azatsinda ni ku gipfonsi. Twarirukanze namugiye imbere reka tajya ngo yaransize. Twese dukomeza he mu Ruhango. Mu Ruhango nahageze atari yahajya mpita ninjira, ndakomeza ndamwamamaza. Ndangije kumwamamaza nawe yarahageze, avuga imigwi n'imigamba azatugezaho. Ndavuga nibyo uri kuvuga ngo kuvunika twabigezeho kera, ahubwo reka twubake dusigasire ibyo twagezeho mu budasa bw'abanyarwanda ku mutima, ariko uzeremerewe kubivuga. Twarakataje tugaruka i Kigali, bwarakeye dukera hehe mu Miduha. Mu Miduha umunyamakuru wari uriho ari mari. Mu Miduha turakera. Mu Miduha nageze 2020 ndi i Kigali, nta kibazo mfite, nasinziriye n'icumi ndinjira. Naho ne mfite agatentire kandi ninjiye ndahagera, aravuga ati muri aducira umugani w'igitekerezo wacha wibuka. Atubwiye ati hari umugabo wari ufite abasirikare bayobowe n'iki n'intare, ariko abasirikare ari intama. Ubwo nubango n'abasirikare nabo bari intama, n'umuyobozi yari intama, kuko bozo ubwo bari intama. Akatubwira ngo turi intare ziyobowe n'intare. Atubwira ati kubera ko turi intare tuyobowe n'iki n'intare. Nakubwiye muri byinzo byawe bitazatinda. Atubwira ati umugore n'umugabo bagomba kubana, kuko umugore ni intare y'ingore n'umugabo ni intare. Avuga ati muzabane mu mahoro. Ati umugore n'umugabo batabana neza banayumba yumba.
umugabo witwa Musa Fazil yarahagurutse aravuga ngo uyu niwe mukandida ukomeye kandi dukwiriye kwisunga. Musa Fazil uramuzi, ubamugize honorable, avuga ati niwe tugomba kwisunga, niwe tuzatora ku gipfunsi. Uwo munsi umuntu wamwamamaje uramuzi, nutuma twishima, minisitiri w'urubyiruko n'uwo bita Butera, ntanzi kuvuga amazina yose. Narakomeje nta nasinziriye, bwarakeye mu gitondo dufata inzira yerekeza Elisa avuga ureba abanyarwanda bagukurikiye ko bose baratoye ku gipfusi kandi baratsinze, vuga ubareba ubabwira nyine nk'umuntu wari uhari. Twarakomeje dukomeza Huye. Huye twarahageze, Huye tugezeyo nyakubahwa perezida wa repubulika yatubwiye uburyo muri 78 yahageze aba Panteri iri gukina na Mukungu. Bamubwiye bati abantu hano amakipe yatsinze bararwana, ariko muri iki gihe ntabwo tukirwana kubera umutekano yaduhaye kuri bose. Twarakomeje tugeze aho ngaho mu ncamake, twakomeje Nyamagabe uwo munsi. Nanjye Nyamagabe nakomereje, nahise ngera no muri sale n'amafoto nayakwereka. Muri stade naho twamwamamarije bahita Nyagisenyi, twarakomereje. Twarangije kumwamamaza kandi dukomeze ya Rusizi. Tugiye Rusizi, twageze Rusizi aho ndamwamamaza, tuje muri stade yaho. Tuvuye Rusizi twakomeje Nyamasheke. Tuvuye Nyamasheke twaramanutse tuje Karongi. Twavuye Karongi tugaruka i Kigali. Tugeze i Kigali twaraharaye, twakomeje hehe Kirehe twarahageze, twasanze umugore uzi kwamamaza neza cyane kabisa cyane. Rukumva uno mugore twasanze uri kwamamaza perezida nyakubahwa repubulika. Twavuye aho ngaho twaragatse dukata hehe mu Bugesera. Twaragatse tuza mu Bugesera, twahasanze mu Bugesera umuntu bita Knowless Butera. Yaravuze ati nyakubahwa perezida wa repubulika utubabariye twazagusura mu rwuri rwawe. Aho twari tugeze mu Bugesera, twarakase ndavuga ntabwo uzansiga nyakubahwa perezida wa repubulika, ibyo navuganye nawe nzabisohoza mpaka ngize ngutoye kandi ukarahira. Twarakase turagaruka tuzane Kigali, twese dukomeza Nyagatare. Twarahageze turamwamamaza. Tugeze Nyagatare twaramamaje ibintu birashuha birakomera. Tugeze Nyagatare twarangije kumwamamaza, ndavuga nti hano abantu baje 100%, ubundi ni 100% ku gipfunsi. Twarakomeza tugaruka Kayonza. Na Kayonza naje muri iyo sare yaho noneho nayigarutsemo. Kayonza zuko bavuze baravuze ngo tuzamutora ngo pya umurabyo. Urumva ubwo no mwaka uko mwamaza tuzamutora nk'iki umurabyo, bari umwihereko wande Akayonza. Twaraje turara hano i Kigali mu gitondo cya kare twafashe ya Gicumbi. Gicumbi umwihereko bari bafite intare bayubakiye, avuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika tuzakurinda nk'uko twazanye n'iyi ntare. Aho twarageze perezida nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ati ari kwiyamamaza, yarababwiye ati aho twasanze umugore witwa Mukarwego. Mukarwego waramwumvishije, yaravuze ngo yabahaye kampani yitwa Green, ati byose twabigezeho. Ababwiye ati nibyo twasezeranye mwarengejeho. Ababwiye baririmbye indirimbo mu Gikiga, aho turakomeza turagaruka i Kigali. Mu gitondo aho twazindukiye Gakenke. Tugeze Gakenke rero dusanga abaturage buzuye basaguye. Ndavuga n'umukandida wanje ndi kwamamaza, byanga byakunda azagira ate azatorwa, azabatsinda. Twageze Gakenke turicara turamurindira umushitsi wacu mukuru perezida nyakubahwa wa repubulika barahageze. Ariya mama nawe arahaguruka avuga imigwi n'imigambi yazatugezaho, ariko avuga ijambo rikomeye. Uraryibuka ijambo yavuze? Yaravuze ati harya hano nta kigage kihaba. Aravuga ati ningaruka iwanyu tuzasangira iki cya kigage kandi cenze neza. Ubwo twese duhindukira twahise tuja Bumbogo. Twazamutse muri Gasabo Bumbogo. Gasabo isabana n'abantu bose, yemerera abantu bose. Twagezeyo rero uzi byabereye, abaturage baruzuye barasabwa. Ndavuga ni wa mukandida wanje ni ku gipfunsi. Twarahageze tuhasanga umugore umuyobozi wamwamamaje ukorera muri Minisiteri y'Uburezi. Yaravuze ngo yazamukiraga muri sanseri, ngo akongera akaja kuyireba ngakiri umwana.
na perezida aratubwira ngo ati muzi n'ikindi nanjye nanyuze ku rugwiro ngeze ku rugwiro ndi gusoma agatabo barambaza bati ngo umupolisi w'umujyanama cyangwa abakobwa Habyarimana aramuhagarika ati ye mwana ukujaje aramubwira ati arayicisha arakomeza asoma agatabo ngo ageze imbere aramujyamo ati niwe mbwira ati ubwo nahise niruka ati nanjye nshiramo ati ubwo nageze ndakata ngaruka ahantu kuri minisiteri y'iki kuri embase y'abanyamerika urukunyumva ati ubwo bombo tuba tugize dute tuba turarangije nzatora 100%. uzaba twazindukiye ni Gahanga Igahanga twagezeho ye bawe twarasanze buzuye basaguye uziko n'ibibuga byabuze uziko amahema yuzuye warinjiye ahageze izo saa aje kwamamaza ndavuga n'umukandida wanje azabatsinda yarageze rero amaje kwajya muri urwo rugendo rwanye nari ndusogereje Igahanga twarahageze arangije aricara aradendeza arababwira ati ninkura mutima zanjye mfite muri benshi murenze 450 nushaka kuzabikurikirana niko yavuze aho yaratubwiye ati nanjye ndabakunda ndanabemera ati muri abaturage beza ubwo niho urugendo rwanjye rwarangiriye kugira ngo ute kumwamamaza ku itariki 10 na zingahe ni 5 twazindukiye kubera by'itora uzabona atoreye nge nariyimuye naravuye mu karere ka Burera nariyimuye natoreye umudugudu w'Urukundo mu kagari k'Agacamo mu murenge wa Gitega yego niho natoreye urugendo ndarusoza ejo rero umunyamakuru kurahira narazindutse kare nahageze saa 10 aruriye nari mpari kuko byaragahebuzo cyanejeje ni ijambo yatubwiye ati mwibuke yandimba mwavugaga ngo ni wowe yaravuze ati ntabwo nari ndi nyine ndi kumwe namwe aho rero akimara kurahira naravuze nti aho nararuhutse ndavuga ni uko turabatsinze ko atari yarahira numva hari ibisitazo bikiri mu nzira numva karabona bazadukuma mu nkokora ubu rero twarangije kurahira amajije kurahira rero munyamakuru ejo saa 12 uzi byabaye n'Imana yo mu ijuru yaraguye iravuga iti ndakwakiriye imvura yaguye muri kino gihugu cy'u Rwanda yatweretse ko twatoye neza rero urugendo rwanjye rwarangiriye ku mvura yarayiguye nijoro urakoze dusoza nyakubahwa Elisa ni iki kintu wabwira abanyarwanda bose batoye neza bagatora umukandida bishimye kandi umuyobozi mwiza ugiye gukomeza kuyobora u Rwanda ubabwira cyangwa se ubagira inama uko bagomba kwitwara no kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gitere imbere nk'uko cyateye imbere kandi kikube inshuro zirenze 100? ikintu nabagiraho inama no gusigasira ibyagezweho kandi tugakorera mu ikipe itsinda kandi tugahuza umugambi kandi tukamagana ibidutandukanye kandi muri iyi minsi nkababwira ngo reka dusohore imbuto imvura yaguye urakoze munyamakuru. Iki cya Cyizere TV Rwanda nk'uko mubibona twari kumwe n'umutumirwa wacu Elisa Iradukunda. Mukomeze mudushyigikire mukora share na comment ku Cyizere TV Rwanda. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi muharanire igihugu cy'amata n'ubuki.